Еще, я вернусь, да-да. Так, друзья мои. Ох, ну, слышали, друзья мои, то вот эти разные низкочастотные там перешли на гимны других государств. Ну, посмотрим, как это им удастся, как они это все происходит. О, пошла полиция. Правильно, наряд. Хорошо. Добрый день, с праздником вас. А что, по-русскому нельзя с полицейским говорить? А, да? А вы с таким настроением лучше туда не ходите. Вы очень агрессивно настроены, полицейские. Ну, посмотрим, как эти низкочастотные. О, наш этатный протестун, этот Шипицын, Влад Шипицын. Да, друзья мои, если не знаете, рядом с Шипицыным, да, я говорю на русском. Сейчас я веду трансляцию на русском канале, на русском языке. Даже сразу на двух русских. Это какой Москве? YouTube это что, в Москве? Вот Вальдемар Бояркевич, которого сейчас, ну так я не в Москве транслирую, я в Америке транслирую. Ну YouTube это чья компания? YouTube чья компания? Святой, YouTube чья компания? YouTube это чья компания? YouTube, святой, какой стране принадлежит YouTube? Вот, так. Но он пытается вот спровоцировать полицейских, чтобы они там какие-то приняли действия. Ну, наглый провокатор. Вот смотрите, вот приставает к людям, и это так называется ихний протест, так называемый. Это не протест, это прямая, самая наглейшая и тупейшая провокация. Больше ничего. Вот поставили там какие-то свои флаги. Так. И они специально пытаются цепляться к людям, приходящим почтить память погибшим. Да. Так, с Днем Победы всем, кто поздравляет с Днем Победы. На ТикТоке у нас сейчас 136 зрителей. На Ютубе 44 зрителя. Так, ага. Ну и что? Вот товарищ показывает, что до Москвы 945 километров. Даже 1000 километров нет до окраин с Москвы. Ну и что? Хорошая статистическая информация. Спасибо, Жильвина Святой. Это твоя цель? Ты туда будешь ехать, да? Брать Кремль? Дроны добротен скренда. Хорошо. И как им получается? Вот он говорит, что дроны сейчас летят в Москву, и им совсем неплохо там удается. Ну и какие результаты? Все, говорит, Кремль уже горит, все в руинах, Путин в бункере, бежал за Урал, где-то прячется, где-то в Камчатке. Что дальше? Что дальше? А мне что должно колышать, что там Путин где показывался? Вот для тебя Путин это Бог. Бог и твой каждодневный объект вожделения. Ты просыпаешься с Путиным и засыпаешь с Путиным. А мне без разницы. Этот вот Жильвина Святой, он думает, что я сейчас говорю с Путиным. Я не знаю, смотрит ли Путин мой ТикТок, я не знаю, Путин смотрит ли мой YouTube канал «Литовец рубит правду». Я переведу. Жильвина Святой говорит, что я молюсь сейчас Путину, так как я фанатик, и поэтому я Путину молюсь. Вот главное, что именно Жильвина Святой начал говорить про Путина и показывать направление на Москву. Мне Москва была не была.
без разницы. Ar tu nenori apie Landsbergį Вот, papasakoti? он очень хочет услышать что-то про Ландсбергиса. А чего ты еще про Ландсбергиса не знаешь? Tai aš tai viską žinau, bet Ну tu вот papasakok прекрасно. saviem, nes tu Ну так, labai mėgsti apie так tai скажи, kalbėt. скажи, Nes Landsbergis savo скажи, šeimoje irgi святой, nemoka скажи, viskas святой, tvarkoj. почему в Сибири вывезли O, prasideda. друга Я расскажу, как в да, Бресте россияне Расскажи. с нацистами Давай, парад расскажи, устраивали. да, рассказывай. После подписания акта Риббентропа-Молотова Да. россияне с нацистами, когда заняли Польшу, они устроили парад. Можно погуглить, и видео даже есть. Супер. А вот здесь вы празднуете типа победу, да? Да. Но это оккупация Литвы, оккупация других народов, которую вы празднуете, потому что вы страна и народ геноцидный, и вы фашисты. Ничего больше вам сказать нечего. Все. Все, сказал? Ну, свободен. Ką svobodin? Еще что ты Tu mane имеешь сказать? nurodinėsi, kad aš И- svobodin, ar aš pats žinau, kad aš laisvas. Еще что ты хочешь сказать? Ką? Еще имеешь что сказать? Neturiu aš tau daugiau ką pasakyti. Ну так я говорю свободен, если все сказал. Svobodin. Tai aš ir pats žinau, be tavo leidimo. А, ты не свободен еще? Aš ir Хорошо, taip žinau, be tavo высказывайся. leidimo. Tu mane Дальше nurodinėsi, ar aš laisvas ar nelaisvas. Kas tu высказывайся. toks? Высказывайся, Kas tu святой. toks? Высказывайся. Если не свободен, тогда выговорись. Aš jau tau Пожалуйста. paaiškinau, kad aš ir be tavo leidimo laisvas. Друзья, Supratai мы mane? сейчас проводим эту вербальную терапию. Мы даем выговориться Жильвинасу Святойсу. Вот он выговорился про парад в Бресте, что-то там про оккупированные народы какие-то рассказал. Может быть, еще что-нибудь интересное расскажет. Мы послушаем. Так? Так? Думает, что рассказать. Вот, полицейские пытаются охладить пыл нашего недоисторика. Хотя я одну позитивную черту Святоюса я могу пометить. Это его настроение по поводу литвинистов. То есть тех, которые этого польско-западного проекта, по которому они пытаются переделать русских, живущих на Белой Руси, в некий народ литвинов. Так. Так. Этот вот клоун раздает презервативы, например. Ну, так как он уже все попользовал, да, уже размножаться не может, он хочет, чтобы и другие не размножались. Вот. Зачем он думает, от чего это защитит? Расскажите, пожалуйста, вот свой концепт своей этой защиты, товарищ. Расскажите зрителям. Я говорю со своим зрителем, но обращаюсь к вам. Вы можете рассказать, что это за концепт, что это за защита? Вы на русском не понимаете, товарищ? Dėl pasaulio saugumo. Dėl pasaulio saugumo, paimkit. Aš jau per senas tokia. Jau nespėjom perduosit. Так, вот, притворяется, что не понимает по-русскому, а в действительности не имеет что сказать. Выдумал самую глупую акцию, присмотревшись на Западе, и бегает, как эти абортисты, и спокойного дня. И бегает, как этот рекламный столб гондонов. Ну, кто он тогда есть, если гондоны раздает? Так, здесь вы откуда? Вильно, не Вильно? Что там у вас на груди? Так, без маркировки какой-то. Ну, может быть, это какой-нибудь иноагент, какое-нибудь средство массовой дезинформации, снимающее. Вот, человек не понимает, что я говорю, не понимает, что я веду живые трансляции и говорю, друзья, своим зрителям. Ну, что поделать. Если человек раздает гондоны в публичном месте во время скопления людей, соответственно, чего удивляться, что у него там в голове что-то не в порядке. Ну, провокаторы это просто. Так, Миндауга Шулинская пишет: с днем праздника вас тоже. ЕК спрашивает, что это за логотип на одежде этого человечка? Ну, я не знаю, что там за логотип.
Каюс пишет, святой, спрячься за своим плакатиком, не порти праздника. Да никому они не портят праздника, это местные дурачки. Так эти, как городские сумасшедшие. Валентина Морозова пишет. Лауринас, передайте этим бомжатым протестунам, что парад в Москве идет полным ходом. Пусть посмотрят и своим ядом от злости подавятся. Они специально не будут смотреть для того, чтобы рассказывать, как это успешно сорвали мероприятие. Они живут в своей виртуальной реальности, в своем выдуманном мирке. И поэтому зачем им смотреть, что происходит? Паулюс Миколаускас спрашивает, а кто эти бомжи с картинками, с лицами низкочастотных нечастот? Ну, кто это? Ну, те, которые в трауре, что фашизм был побежден, которые думают, что в 1945 году, 9 мая, наступила трагедия. Наступила трагедия. Это гондонный человек гондоны раздает, но... Да. Так, интересно, сколько дюрекс ему проплатил или какие он там гондоны раздает? Или ноунейм, закупил в Китае по дешевке, да-да-да. Они же все такие, дешура. Так, дальше, друзья мои, ваши комментарии. Ага. С Днем Победы вас Виталий Витковский пишет, да, и вас с Днем Победы. Так. С Днем Великой Победы, Михаил Ковальчук из Риги. Да, Михаил Ковальчук. И вас. Придурки, смотрите, этот оскопленный возникает, что это ему какие-то мерещатся георгиевские эти маечки. В рот себе положи. В рот себе положи свой гондон. Ради спокойствия мира. Натяни для себя на язык. Будет мир чище. Ой, убогие. Да, вот Каюс пишет, гондона надень себе на голову. Смех только от дурачка. Надежда Гол пишет, всех здравомыслящих с Днем Победы. Помним и чтим. Так. Да, я окончил на комментарии с Риги. Виталий Витковский, привет из Польши. Привет, Польша. Я думаю, что Польша поменьше таких вот клоунов, так как там начали срывать флаги чужих государств. Польска завжди была против России. Да. Поэтому они жгут украинские флаги. Именно поэтому. Да. Да, не пали. Кандидат в президенты, депутаты парламента вынесли из министерства и выкинули. Виталий Витковский пишет, сколько больных людей ужас. Нет, это очень-очень маленькое количество. Так как, смотрите, в этой стороне полицейские стоят, парочка журношлюшек стоит, и потом вот несколько этатных дурачков, которых организуют на выход. И все, друзья мои, посмотрите, нормальные люди к этим провокаторам не присоединяются, так как нормальным людям с этими провокаторами вообще не что делать. Так, Эдита Островская пишет, с праздником всех. Наталья пишет, всех с праздником Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками. Лаурина, спасибо за репортаж и трансляцию происходящего. Да, друзья мои, перед вот этой живой трансляцией я еще хотел спокойно положить цветы, но уже застал этих провокаторов и заснял их провокации. О, это этатная проститутка, да, проходит. У вас что, с слухом плохо? Да, пока. Кто вы такая, чтобы я отдельно для вас что-то повторял? О, бедная, да.
которая ходит на судебное заседание и врет, врет, врет. Так, с Днем Великой Победы, пишет Юлия. Так, инкогнито пишет. Минск, Беларусь приветствует всех. Так, с Днем Победы, дорогие, Эдита пишет. Валентина Морозова. Всем привет из Беларуси, всех с Днем Победы. Так, с Днем Победы тебя, брат. Ага. О, цепляется Барткевич. Цепляется Барткевич. Так. Так, с Днем Великой Победы. Слава России, слава Путину. С Днем Победы, с праздником Победы. Так, Свейсенс, но Латвия. Латвия не такая уж праздничная. Спасибо латвийскому правительству. Ну, это, конечно, в кавычках. Но дальше вот этот разносчик гондонов дальше пытается провести свою деятельность. Дэвис пишет, что там хохолы что здесь хохолы делают? Да нету здесь никаких хохолов. Вот реальности. Украинцев здесь нету. Здесь вот, смотрите, Влад Шипицын, да, в первом стоит. Что это? Этатный протестун, профессиональный протестун, который из России бежал здесь и ходит здесь. Это гондоны он раздает. Это он гондоны раздает. Гондон, рекламный столб гондонов. Вот. И этот Влад Шипицын, он ходит на все протестунские мероприятия, даже самые убогие, так как это его хлеб. Я не знаю, можно спросить. Извините, Влад, а сколько стоят ваши услуги? За сколько можно снять вас? 1000 евро за час. Да, за минуту, ну, несерьезно, Влад. Я, может быть, имею к вам деловое предложение. Я, может, вас хочу попользовать. А почему? Вам же без разницы, где, с чем протестовать, с каким флагом. Вот вы и литовский носили, и татарский носили, и БЧБшный носили. Да, вот человек, гражданин России, который здесь прибежал на более масляные хлеба, обзывает кого-то в Литве ватниками. Ну это смешно. Влад, это не смешно? Это, Влад, ну как это на вас смотреть? Но смешно. Да, вот. Путина, Сталина, Лагомина. О, смотрите, гражданин России кому-то в Литве объявляет там Лагомин, как там вы дальше сказали? Ну, чемодан, вокзал, Россия, он хотел, наверное, сказать. Он, наверное, не знает литовского контекста, что в Литве это более популярен призыв чемодан, вокзал, Лондонград. А здесь вот какой-то тоже... Мне кажется, я вас где-то видел в Фейсбуке, наверное. Да, вот, наверное, тоже соратник этого Барткевичуса, этого говноноса, который с говном носится по Вильнюсу, иногда от этого страдает. Но. Я не знаю, может быть, вот как для маркетинга может быть лучше, если вот этот человек на себе вот надел этот гондон и просто показывал, как он прекрасно защищает мир. Это было бы более существенно. Так, позиция восприятия пишет. С праздником Великой Победы. Да, и вас с праздником Великой Победы. Ну вот, святой там прицепился. На голову надень. Ты же не понимаешь на русском, чего отвлекаешься. Какие они прикольные. Какие они прикольные и немощные. Да. Ой. Ну, конечно, война на Украине это очень плохо. Это очень плохо, это страшно.
Да, это страшно, когда русские убивают русских. С Днем Победы, пишет. Так. Угу. Ну, друзья мои, как видите, провокаторы совсем так. Обращайтесь к людям без морали, но обращайтесь к людям без морали. Как им может быть стыдно, если они радуются убийствам людей? Но. Вот. Так, друзья мои, на ТикТоке уже 250 зрителей. Я там комментарии чистить и осматривать не успеваю. Что за город, спрашивают? Это Вильнюс, Антокольское воинское кладбище. Если видите, вот там висит литовский государственный флаг и флаг чужого государства. Свой мусор и подними, мусорщик. Мусорщик, гондоны свои собери. Полиция, здесь гондоны разбросаны, это гондононоса. Гондоны собери свои. Вот и собрал. Конечно, ну это же твое святое. О, сейчас эти наши ландсбергойское радио-телевидение будет брать интервью у этого гондононоса и делать рекламу его этому гондонам. Бедные. Они вот ради этой минуты они здесь и стоят, для того, чтобы их потом показали по телевизору. Так, друзья мои. Угу. Смотрим, какие у вас еще есть комментарии. Не свиж, Беларусь, приветствует. Лурина, с Днем Победы. И вас, друзья мои, с Днем Победы. Оринта Данги пишет, и этот бедолага-инвалидик Баркевич там, да это его уже организованное мероприятие. Вот именно он здесь этот шабаш пытается собрать. Но, как видите, собрание такое убогого количества. Если тебя кто-то оккупировал, там и страдай. Ну, привет, фейк-ньюс. Привет, ландсбергойская промывка мозгов. Вас, друзья мои, смотрите, подогнали эту ландсбергойскую пропаганду зарубежных агентов, работающих против Литвы, извращающих, что в Литве происходит. Ой, это же ЛНК. Вам ничего. Работаете против Литвы. Что вам рассказывать? Идите к своим хозяевам. Пусть они вам и рассказывают. Да, друзья мои, вот это, и эти как стервятники, они шастают и пытаются провоцировать людей. Вот, смотрите, вот этот провокатор создает контент, цепляется к людям, а эти вот стервятники ходят и пытаются это заснять. Это все очень просто. Вот так они и работают. Это фейк-ньюсовское, пропагандонское средство дебилизации массовой. И все. Вот опять, смотрите, Баркевич прицепляется к человеку, пытается его спровоцировать на какие-то высказывания. Ему подключается святой, а эти стервятники стоят и пытаются какой-нибудь контент сцарапать, чтобы в неприглядном виде показать тех, кто приходит почтить память. Вот так вот эта пропаганда и работает. Ничего более. О, минута славы, это носителя гондонов. Я показываю живой эфир. Смотри, святой, ты можешь здесь все высказать, что хочешь. Вот подойди еще скажи. Если ты говоришь в прямом эфире, ты сможешь сказать все, что хочешь. Пожалуйста, святой. Все, больше нету ума, Шипицын. Гражданин России. Нету больше ничего более умного. Только это? А если у меня гражданин России?
Не гражданин, уже это что уже, гражданин Литвы? Пойдем. Боже мой, упаси. Возле мусорок пусть и стоят. Хорошо, друзья мои. Друзья мои, меня попросили пойти. Не реагируй. Хорошо, давайте, я все равно уже там специально хотел в живой трансляции показать этих провокаторов и как они действуют. Ну и достаточно показал, и вот так и У нас полицейский ответил, что они не нарушают закон, потому что их меньше 15 человек. Это закон по собраниям, но они ругаются. Они, выходя из себя, начинают переходить на русский мат. А это уже мелкое хулиганство, за которое их должны с общественного места сопроводить, по крайней мере, составить протокол и так далее. Но полицейские вот, их не слышат. А если вот спровоцированный человек бы начал ругаться и выражаться, его сразу же под ручки и увели бы. Все понятно. Да. Опасность не миновала. Ходит, провоцирует. Да. След плюет, говорит, кацап, бля, след плюнул. Я посмеялся, он что ты хочешь. Так сразу по полиции видно, за ним полиция бегает сразу. Да, но она ждет, получит он в морду или нет. Да. Он белый, он как с дурдома вышедший, короче. Прозомбированные люди. Он чувствительный. Скажем так, он чувствительный. На нервах. Это что, наверное, слышь, это правая рука Крабаса этого, что ли? Друг и соратник. Да. Неясно, кто там, у кого правая рука, так как, правая рука, тот, кто... Может, левое яйцо его? Может, левое яйцо более. Так как я не думаю, что Краба с ними деньги свои делит, знаешь. Платят ли ему еще? Да. Вот, друзья мои, ходит. В начале входа аллею, видите, вот эти уже к нам зайдите, изголодались по вниманию, не надо. Ребята, зайдите к нам, ведь здесь же тоже украинские солдаты лежат в этой земле. Конечно. И украинские, и литовские, и белорусские, все солдаты здесь лежат в этой земле. Когда им память стерли, я не представляю. Да не было там что стирать, знаешь, так, с детства. Все происходит с детства. Успели? Я бы не против, если сюда бы пришли бы люди бы с украинским флагом бы здесь, стали бы вместе бы и стояли бы, потому что здесь не только, я вам говорю и повторяю, здесь не только еще советские, здесь и украинские военные, имею в виду Великой Отечественной войны люди лежат. Да. Так это еще до переворота в Киеве в 2014 году на парадах Красной площади ходили украинские войска со своим государственным флагом. Вот. Все было хорошо. Это была тоже и украинская победа считалась. Вот, друзья мои, как правильно написал в комментариях один человек, действительно была попытка провокации. Пытался здесь вот пошастать и попровоцировать людей некий Žilvinas Sojus, которого пока что Российская Федерация не судит за его деятельность, но это ихнее дело, кого они выбирают для этой вот показательной порки. Вот у нас уже сроки получили как минимум 4, мне кажется, граждане Литвы за свою деятельность против Российской Федерации и такую активную деятельность. А еще там есть заведены дела на судей, на тех представителей власти, которые принимали решения о сносе памятников. Также заведены дела уголовные на тех, кто осквернял здесь в Литве могилы советским воинам, и соответственно осужденных вот в России граждан Литвы будет больше. И мало, знаете, в чем суть?
Суть в том, что осужденным по законам Российской Федерации, гражданам других стран, на них выдается международный ордер для поиска и задержания. И вот, например, Вьетнам уже выдал таких людей, выдает. Вот в Вьетнам ездить опасно, в Китай ездить таким людям опасно. Ну, не говоря про Белоруссию, у которой с Россией вообще это общее, это правовое пространство. То есть осужденный в России считается осужденным и в Белоруссии. И там это не надо даже никаких процедур экстрадиции, просто передают по месту жительства и там его уже оформляют. Так вот, те, которые осуждены в Российской Федерации за свою деятельность антироссийскую, они практически становятся заложниками, закрытыми в своей стране. И даже при изменении политической какой-нибудь обстановки нету гарантии, что сама страна не станет выдавать своих граждан в Российскую Федерацию для отбывания срока по наказанию, вынесенному судом Российской Федерации. Поэтому я активно, ну и всегда призываю граждан Литвы не вмешиваться в те конфликты, в которых они сами станут вот жертвами и, ну как это сказать, и заложниками вот этих судебных разбирательств. Это не наша война. Наша война, наше дело здесь, в Литве, чтобы нас не задвигали в эту вот военную мясорубку. А сейчас, друзья мои, все-таки рвутся эти провокаторы сюда, рвутся. Рвутся, пытаются пойти, посмотрим, как работает полиция, и запечатлим. Добрый день. Хотите что-то высказать? Можете вы говорить виртуально. Да. Вот у меня 111 на YouTube и 142 в ТикТоке. Можете говорить на литовском, люди поймут. Я переведу, если что. Вы... Kokiu pagrindu jūs atėjote gegužės 9 čia? Kodėl aš čia negaliu būti? Su savo vėliava. Kodėl aš negaliu čia būti, pasakyk man. Būtent. Tai va, tai galiu praeiti dabar. Tai Praeikit, prašom. čia viskas, ką jūs Žmonės norite bendrauja pasakyti. su mumis, prašom, praeikit. Taip, jūs Пожалуйста, Гуршите, как вам ваша там фамилия? Galima jums gerbiamasis klausimas? Einam tiesiog. Pakalbėt, einam. Provokuot atėjot? Aš stoju, tiesiog Lietuvis, ukrainietiška vėliava. Einam Šaunuolis. pakalbėt. Ne, tiesiog norim sužinoti, kokiu tikslu jūs čia atėjote. Мы дать высказать платформу, вот можете виртуально, чтобы там людям не мешать. Мы поможем достичь своей цели, вот выговориться, высказаться. Вот. Человек хочет внимания. Я ему предлагаю, что вот можешь это высказаться, да, для 113 на YouTube и 163 на ТикТоке. В прямом эфире, без каких-то искажений, без каких-то умолчаний, без вот на каком языке только хочет, на русском, на литовском, на польском, на еврейском. Здесь никаких проблем для высказывания нету. Но он почему-то это не хочет использовать такую возможность, вот, так, получить внимание тех людей, которым 9 мая это праздник, которые вот, подключились на трансляцию и смотрят на трансляции. Вот, огромное спасибо всем на ТикТоке, кто выражает свои знаки внимания, кто пишет поздравительные комментарии.
Ну, те низкочастотные, которые там ругаются, ну, это их ума дело. Вот, ну, на YouTube мы уже 2,5 часа общаемся. Я вам показывал этих провокаторов возле входа в воинское кладбище и ну, весь этот комплекс, посвященный воинам-освободителям, павшим в войне против фашистских оккупантов. Да, и место вечного огня, и место снесенного мемориала. Ну вот. Но, так, все-таки пошел сюда, вот, врался. Ну, здесь тоже эти провокаторы со своего загона возле входа попытались тоже здесь с какими-то провокациями зайти, но там группка с флагами, она пошла в другую сторону, там, где захороненные уже герои Литовской республики, и только вот здесь был один с телефоном, Жилина Святой, весь перекошенный, побледневший, пытался людей провоцировать. Вот человек ко мне подошел, сказал, что тот ходил следом за ним, и вот, ну, святой ходил за ним и там обзывал кацапом, там, угрожал, буду тебя оплевывать и так далее. Ну, в общем, пытался спровоцировать человека на какие-то ответные действия этого силового характера, да, для того, чтобы, ну, вот так вот здесь поднять какую-нибудь бучу, провокацию и так испоганить и праздник, и, соответственно, ну, этому человеку, который спровоцировался бы, ну, ему вот попортить жизнь. Но это не удалось ему, ну, а другие не посмели сюда заходить, слазить. Только вот этот тоже воинственно, вот по голосу слышно, что там такой воинственно, агрессивно такой настроенный подскакал. Ну, полиция его не пустила, а если бы пустила, ну, значит, полиция не работала бы своего дела. Так как? Пожалуйста, общаться можно и так далее. Я вот, например, когда хожу в митинги тех, ну, с мнением которых я не согласен, я никогда не надеваю там на себя какую-нибудь атрибутику, которую можно было бы вот принять как, ну, выражение моей позиции. Нет, я всегда хожу в таком нейтральном виде, и, соответственно, ну, ко мне не могут быть претензий. А тут человек явно вот пошел, пытаясь вызвать какую-то негативную реакцию. Авакова. Ага. Ир. Я. Так, вот, наверное, хочет высказаться. Так, возвращаемся к трансляции. Здесь возникли какие-то недопонимания. Пойдемте, посмотрим. Если есть недопонимания, нужно их как-то решать. Так. Здравствуйте. Что вы сказали? Вы хотите выговориться, да, я вижу. Человек
Человек вот говорит, что я говорю на языке, на птичьем языке. Ты можешь говорить на литовском. Kokia čia kalba? Jeigu nesupranti, gali kalbėti lietuviškai. Ką kalbėti? Kanori, išsisakyk. Dabar gyvoji transliacija tave žiūri 103 vienam kanale ir 90 kitam kanale. Pasakyk viską, ką nori. Gali prisistatyti, pasakyti, iš kur atvykai, kokia tavo nuomonė. Esu tikras lietuvis iš Vilniaus, patriotas. Čia, kaip matom, susirinko daug nacių, rusų, vatnikов. Минутель аж перевесил. Вот молодой парень говорит, что он настоящий литовец из Вильнюса, патриот. И вот говорит, как видите, здесь собрались много русских нацистов, вот, нацистов и ватников. Gerai, toliau. Taip, aš nelabai suprantu, kodėl Rusija aplamai švenčia, kai jų kariai miršta. Он говорит, что он вообще не очень понимает, почему Россия празднует, когда ее солдаты погибают. Tai čia žmonės švenčia didžiojo tėvynės karo arba antrojo pasaulinio karo pabaigą. O dabar vyksta kitas karas. Я переведу, išversiu savo зрителям. Я спросил его, уточнил, что сейчас люди празднуют окончание победы войны Второй мировой или Великой Отечественной, а погибают сейчас люди на другой войне. Так это, čia skirtingo, yra skirtingas karas. Kai baigsis šitas karas Ukrainoje, rusai švęs karo Ukrainoje pabaigą. Ką, pralaimėjimą švęs? Он спрашивает, разве будут русские там праздновать поражение на Украине? Не, Украина, Rusai švęs pergalę, o pralaimėjimą švęs kaip visada vakarų pasaulis. Aš išversiu, gerai. Я вот ему объяснил, что русские будут праздновать победу, а поражение, как всегда, будут праздновать эти западные страны, которые воевали. Jūs manote, kad pralaimės, ar ne? Kodėl jūs taip manote? Rusai išteklių pakankamai neturi lėšų. Taip. Visa Rusijos griūna, daugiabučiai, ten siaubas, Вот он говорит, что в России очень плохо, там уже нет у них ресурсов, половина России просто разваливается, что там все... Как лушнины по-русскому? Трущобы, там, что все. И поэтому Россия проиграет. Персонаж говорил, что моей дочери голову отрежет и маме. Все скриншоты. Europoje viskas gerai, taip? O kas blogai? Viskas gerai. Jūs čia gyvenate, tai čia reiškia gerai? Aš gyvenu Lietuvoje. Jo, tai čia gerai. Aš nenoriu gyventi kaip Europoje, ten yra baisu. Mes dabar Europą. Mes esame Europos колония. Taip, aš sutinku. Я вот объясняю, что мы сейчас европейская колония. Kodėl negrįžti į savo Rusiją? Он спрашивает, почему русские живут в Западной Европе, почему не возвращаются в свою родину? Mes norime apie Lietuvą kalbėti, apie Vakarų Europą. Вот, говорим про Литву. Что вот в Литве, да, Lietuvoje. Ar jūs žinote? Į sveikatą. Jūs žinote, kad čia yra šimtai tūkstančių rusų, kuriems Lietuva yra tėvynė, kurie čia gyvena jų kartos nuo senų laikų, nuo viduramžių. Žinom, kokiu būdu jie čia atsikrausė. Kokiu būdu atsikrausė viduramžių šiandien rusai? Papasakokite. Žudydami lietuvius. Taip. Žudydami lietuvius, taip. Ir užgrobė, okupavę Lietuvą, taip. Ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje įvedė rusų kalbą. Kaip tai rusų kalba? Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje visi metraščiai yra parašyti senąją rusų kalbą arba senąją bažnytinę kalbą. Šitą terminą išgalvojo šitie. Propaganda čia? Ne propaganda, čia yra elementariai istorijos perrašinimas, kadangi šita kalba vadinama ir senąją moldovanų kalba, ir senąją bulgarų kalba, o šitai yra senoji bažnytinė kalba, kurie yra parašyti senieji slaviški šitie šventieji raštai. Ir taip jie susiformavo. Ir dėl to vadinami bažnytiniai. Bet jeigu jūs mokate rusiškai, jūs mokate rusiškai. Jeigu jūs mokėtumėte rusiškai, jūs galėtumėte be vertimo skaityti savo šalies metraščius. O dabar jūs, būdamas Lietuvos patriotas, negalite net perskaityti Lietuvos pirmojo statuto.
Jūs negalite, jisai parašytas šitą būtent senąją bažnytinę kalbą. Nu, kur ukrainiečiai gyveno, gudai. No. Tai ta kalba, ne kažkokia rusų. Tai tenai, ką jūs vadinate gudais? Jūs vadinate gudais rusus, kurie gyveno Baltojoje Rusijoje. Ar jūs žinote, kad buvo Baltoji Rusija, Raudonoji Rusija, Juodoji Rusия? Tokia tautybė kaip rusas atsirado 18 амžiuje. Хорошо, вот это я обязательно приду. Вот мы здесь пошли в исторические дебри, я объяснял парню, что если он вот литовский патриот, но не умеет русского языка, то он не может прочитать летопись своего государства. Даже первый статут не может прочитать, так как он написан на стариннославянском языке церковном. Вот сейчас он говорит, что русский народ как такой появился вообще в 18 амžiuje. Вот говорит в 18 веке. Хорошо, очень хорошо. Labai gerai. Kada išleistas pirmasis Lietuvos statutas? Jūs nežinote? Ne, nežinau. Nu, вот, pirmasis Lietuvos statutas išleistas 16 amžiaus pradžioje. Būtent ruso tokio nebuvo, neegzistavo. Tai va, jo. Вот dabar Байерис, dabar klausykite Байерис. Вот он говорит, что тогда, когда был издан первый литовский статут, не было таких, как русских. А знаете, ar žinote, kaip tenai yra įvardintas valstybė, kurios statutas yra va šita vat knyga? Pirmam puslapyje. Jūs rusiškai nemokate, jūs negalėjote perskaityti. Tai aš jums dabar išversiu į lietuvių kalbą. Pirmiausia, rusiškai pasakysiu, kaip užrašyta. Великое княжество, Литовское, Русское, Žemaiskое и иных. Tai yra didžioji Lietuvos, didžioji lietuvių, rusų, žemaičių ir kitų. Įsivaizduojate? О, смотрите, взрыв мозга у товарища. Он узнал первый раз, что в 16 веке, а Lietuvos istorikai viską tą puikiai žino. Jie tą puikiai žino. Nereikia net kalbėti. Eikite į Wikipediją. Jūs tikite Wikipediją? Kurią? Pasitikite. Lietuvišką Wikipediją, lietuviškai straipsnis Wikipedijai. Turbūt. Ukrainietiškais pasitikit? Žinau, būna ir korumpuotų prorusiškų. Ne, ukrainietiškais, tengi taiso. Tai vat, atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, ukrainietiškoje versijoje visada yra rašomas pilnas tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavadinimas. Didžioji lietuvių, rusų, žemaičių kunigaikštystė. O Lietuvos statuto pirmąjį puslapį jūs anksčiau galėjote pamatyti Gedimino pilyje. Pirmam aukšte atėję iš karto buvo jo faksimilinis antspaudas, kad kiekvienas lankytojas pamatytų tą mūsų istorijos paveldą. Bet, kai prasidėjo šita rusofobinė isterija, pati mūsų valdžia pradėjo naikinti mūsų istoriją. Ir pašalino iš Gedimino. Taip, be abejo. Jūs ne rusofobas, jūs tiesiog nekenčiat rusų. Aš rusų nebijau. Jūs nebijai, bet jūs nekenčiat, ar ne? Nekenčiat. Tai jūs nekęsdamas rusų, nekenčiate ir Lietuvos. Kadangi, dar kartą sakau, oficialus pavadinimas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaip tokios niekada nebuvo. Buvo didžioji lietuvių, rusų, žemaičių, žemaičiai atskirai. Ir kitų kunigaikštystė. Imkite statutą, visi, taip, visi, kas skaitė, visi, kas sugeba susirasti elementariai. Kas knygą skaito? Klausyk, žmogu, tu sakai, kad esi patriotas, myli Lietuvą, tai tu turi mylėti ir Lietuvos istoriją. Tai labai myliu. Labai myli. Tai statutą gali surasti? Jūs už okupaciją esate. Aš už okupaciją? Не, aš kaip tik už laisvą Lietuvą. Kas po Antro pasaulinio karo buvo Lietuvoje? Спрашивает, что было после Второй мировой войны. После Второй мировой войны была Литовская Советская Социалистическая Республика. Buvo Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika. Savo noru? Ne. Ne? Tikrai, ar ne? Lietuvos Seimas nekeitė konstitucijos? Taip, Lietuvos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimas 39 metais. Žinote, kad Lietuvos Seimas buvo, žinote, kad Lietuvoje 26 metais buvo įvykdytas perversmas. Taip? Koksai? Fašistinis? Lietuvos kariuomenė nuvertė socialistą prezidentą.
pašalino jį, nes vat nusprendė, kad socialistas prezidentas Smetona yra fašistas. ir paskyrė Smetoną laikinų vadovų, o paskui paskyrė jį prezidentu. Nuo 26 metų Lietuvoje nebuvo jokių rinkimų. Nuo 26 metų Lietuvoje buvo diktatūra. Ne, tai nebuvo normalu. Tai nebuvo normalu. Kas šiandien normalaus? Norite pasakyti, fašizmas yra normalu? Fašizmas buvo visoje Europoje. Latvijai buvo fašistų kolaborantas, Estijoje buvo fašistų sąjungininkas. Visa Europa pasirašė taikos ir bendradarbiavimo sutartis su fašistinė Vokietija. Europa atidavė Čekoslovakiją. Pusę Čekoslovakijos atidavė fašistiniai Vokietijai pasiimti, kai Hitleris pareikalavo. Visa Europa ėjo į sandėrį su fašistais. Tarybų sąjunga iki paskutinių stovėjo. Tarybų sąjunga siūlė siųsti savo kariuomenę apginti Čekoslovakiją nuo fašistinės Vokietijos. O kas nesutiko? O nesutiko Lenkija. Lenkija uždraudė per jos teritoriją vykti Raudonajai armijai, ginti Čekoslovakijos. Ir Čekoslovakija buvo sudraskyta. Jo? Lenkai Mano Laurinas. Laurinas. Čia ir tinklo vadino Lenkija, Europos hienos susireks. Nu taigi čia pažiūrėk. Nieko, ne, nu tai Aš žmogus... laukiu eilės, man kojas nesulaužyti. Palauk, jie atleisi. Jūs rimtai grasinate žmogus Aš laužyti turiu kojas? SMS-us, turiu skrinšotus, mamai galvą nupjausim su dukra. Jūs rimtai? Mano numerį paviešino tik. Jūs rimtai žmogui šitą rašinėjate ir SMS-us Aš siuntėte? turiu, vaikas, tu gali dabar teisintis, mano draugai, va visi tave 150 Gerai, žmonių. labai gerai. Висит. Друзья мои, вот этот молодой человек вот посылал угрозы вот этому более взрослому человеку. Paviešino mano numerį, paviešino telefonų, kas yra uždrausta viešinti informaciją. Tai policija, va policija. Tai policija čia jie saugo, jie neprikuoja. Pas mane jau tą paputę auga, aš surinksiu. Palauk, man tik tavo veidą reikėjo, aš tavęs metus laiko beveik laukiau. Taip ieškojau. Tai klausykit, palaukit, tai galima paprašyti policijos, kad jinai nustatytų žmogaus asmens duomenis. Ne, tai asmens duomenis man užtenka nuotrauką įmesti. Gerai. Aš surasiu. Pas policiją, nu kokia čia problema. Bet jūsgi policijos nemėgstat Lietuvos. Kaip Kas tau pasakė? Policija yra mūsų išvis saugumo garantas. Kas tau sakė, kad mes nemėgsime? Čia yra mūsų pasididžiavimas policija. Tu mane vėl provokuoji? Vieną klausimą. Kariuomenė tarnavęs? Kas? Žinai, kiek jie metų? Vis dar Žinai, vaikas. kiek metų? Ai, nu, vyresnis tiesiog atrodo. Tu vėl provokuoji mane, ne? Kad aš nemėgstu policijos. Savanoriai. Taip. Rinkai į tą batalioną, ne? Ne. Eis, jisai tarnaus, jo. O čia prieš saulės ženklą, tipo? Čia prieš tai, ką jūs rodot. O jūs... Iš karto matosi žmogus biškį istoriją. Ne, nu yra skirtumas saulės ženklas ir fašistinė svastika. Dar pasakysiu, jeigu galima čia jūs naktį tiesiogiai. naudojo Galiu pasakyti, kad šitas va veikėjas vakar per TikToką, vėlgi turiu įrašą, patvirtino, kad jis palaiko Bartkevičiaus padarytus veiksmus prieš paminklą, paniekintus. Va šitas va veikėjas. Ну, ты несколько keista. Tai va, jie yra ne fašistai. Сейчас дискуссия по свастику. Pliusinė, jo, pasimbus. Pas vokiečius jinai pasukta. Skirtumas galbūt ir nedidelis pasukimas, tiesiog porą laipsnių. Ir dar yra proporcijos. Juk žiūrėkite, dabar yra Lietuvos įstatymais uždrausta naudoti žvaigždę, taip? Bet pasižiūrėkite, Europos Sąjunga yra žvaigždės. Uždrausta? Užsidėkite raudoną žvaigždę, pažiūrėsim, ką jums policija pasakys. Pažiūrėsim. Nu tai va, bet žiūrėkite, tai jūs nesipiktinate, kad ant Eurosąjūzo vėliavos yra žvaigždės? Kad ant Amerikos vėliavos yra žvaigždės, jūs nesipiktinat? Sakot, viskas normalu, ar ne? Tai ant... Trampas pasakė, kad švęsti ir švęsti. Ką švęsti? Pergalės dieną. Nu, tai Ir Amerika svatnikas. paskelbta. Gerai, kad Trampas pasakė, nes jie be Trampo niekur negali. Jo, jums su sveikėnėms gerai? Ne, tai... Man normaliai. Taigi Amerika mūsų Nesimato. partneriai. Tai man normaliai. Taigi Jeigu rusams Amerikos ne, prezidentas rusams ne. pasako Ir švenčia kartu. O Syvo dabar Maskvoje švenčia Kinijos. Nu, tai tikėkimės, kad ant dronas nuskris ir susprogdins Kremlių. Greičiau ant jūsų matot, ką aš šneka? Galiu aš labai trumpai. Ko tu vardu Vilnius? Simpatiškas, aukštas, sportiškas labai. Nedomino moteris, ačiū. Vyrai domina, moteris nedomina, sako. Ne, jūs turėjau. Ne mano. Jūs pasakėte, kad rusai čia atėjo žudydami
lietuvius. Norit, aš pasakysiu savo istoriją. Mano tetukas, miręs jau, jis baigė Lakūnų aukštąją mokyklą Maskvoje ir norėjo likti Rusijoje gyventi. Bet Lietuva paprašė pagalbos, nes čia trūko labai lakūnų ir taip atsirado mano tėvai, grinai rusai, čia Lietuvoje. Ir 3 vaikai mes jau gimėm Lietuvoje ir aš skaitau mano tėvynė Lietuva, aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokią Lietuvą. Lietuva davė man viską, ką aš turiu. Vyrą, būtą, sodybą, viską turiu. Aš labai savim patenkinta, kad gyvenau. Bet aš galėčiau būti širdį, tai aš tikra rusė, nes aš netyčia per tėvus atsiradau čia. Tai vat aš atsakiau jūsų klausimą, kad rusai atėjo čia žudydami lietuvius. Ne, mano tetukas atvažiavo padėti lietuviams vystyti, kaip čia... Nu, aviacija. Aviacija. Tai va, nepykit. Taip, tai mes, čia manęs nuvylis taip, ko mes sustojame? Sustojame šituo, kad jums kaip Lietuvos patriotui lietuviškai istorijos rankraščiai yra neįkandami. Jūs jų negalite skaityti. Bent jau pirmųjų iki tol, kol Lietuvą prijungė Lenkai ir čia įvedė Lenkų kalbą ir išstūmė, nu, praktiškai lietuvius padarė chalopais. Žinote šitą pasakymą? Litevski chanie knieknie przed polskim paniem. Žinot? Ne, nežinau. Klausyk, žmogau, tu sakai save Lietuvos patriotų, nieko apie Lietuvos istoriją nežinai. Žinai, kad Lenkmetis buvo. 200 metų naikinama Lietuvos kultūra. Jo. Žinai šitą? Taip. Tai žiūrėk, man, žinančiam šitą, nėra jokių problemų mokytis lenkų kalbos, mokėti lenkų kalbą, nors jie naikino mūsų kultūrą. Nes tai yra mūsų istorijos dalis. Ir aš galiu tada žinoti, kas vyko tuo metu. Skaityti lenkiškas knygas, skaityti lenkiškus metraščius, žinoti lenkų propagandą. Ir lygiai taip pat bendrauti su normaliais lenkais. O tau yra problemos. Tu sakai, niekada nesimokyčiau rusų kalbos. Aš nesakiau taip, aš niekada nekalbėčiau rusų. Nekalbėtum rusų kalbą, ar ne? Lietuvoje ne. Statutai parašyti rusų kalba. Tai jeigu ne rusų, o rusų. Jisai net nežino. Jisai nežino, kas statutai. Girdė, tau lubos nespaudžia, kur Sovietų sąjunga pastatė būtus, ką? Televizijos bokštas negražiai atrodo Lietuvoje? Ne. Tai nugriauk. Jo, griaukit, vamzdynai. Tai nereikėjo jūsų iš viso. Vamzdynas, vandens netrūksta per vamzdyną Sovietų padėtų, kai teka vanduo. Mes geresnius pasistatytume. Jo, tai statykit, ko nestatykit. Tai statykit, kas jums trūksta. Mes priklausomybės dėl jūsų neturėjom. Ko jūs neturėjom? Ką mes galėjom? Va čia klausimas iš tikrųjų. Ką mes galėjome be Vilniaus ir be Klaipėdos? Ką mes galėjome? Ką galėjom? Ką mes galėjom, būdami Kauno gubernijos ribose? Nu, ką mes galėjome? Tu norėtum, kad dabar grįžtų nepriklausomybės laikai? Tu norėtum, kad nebūtų tos tarybinio laikotarpio, taip? Tai reiškia, tu nori, kad siena tarp Lietuvos Lenkijos eitų tarp Musninkų ir Kernavės. Taip? Kad Vilnius būtų Lenkijos provincijos miestas. Taip, tu šito nori? Ne, tai pala, čia tarybinis nusikaltimas. Tarybų sąjunga. Tai, bet tu sakai, nenori, kad būtų tarybinis laikotarpis. Nenoriu. Nenorėjai. Tai blogis, sakai, buvo tarybinis laikotarpis, ne? Tai tu nori Lietuvos, tau būtų geriau Lietuva be Klaipėdos, taip? Be Kuršių nerijos. Todėl, kad Tarybų sąjunga davė Klaipėdą ir Kuršių neriją. Tu šito nežinai? Tu šito nežinai? Ką tu pasiėmei? Hitleris atplaukė ir pasakė, juk šis čia kiaulės. Ir ką padarė lietuviai? Pykštelėjo Hitleriui. Su visą pagarbą jūs veltui švaistot laiką. Aš žinau. Net nedaeis, jau neperplauks. Daeis. Ne dabar, kai vėliau. Aš rūpinuosi savo žiūrovais labiau. Bent be šitų keiksmažodžių, be šitų atributikos kažkokios. Ne, jeigu ateitų su kažkokia atributika, tai policininkai atbėgtų, čia be abejo, tai mato, kad viskas provokatyvia. Vat bandydama sukurstyti konfliktą, pavyzdžiui. Kaip čia ėjo žmogus, nešdamas į svetimos valstybės vėliavą.
ir norėjo įsivežti. Ką? Kokią? Nu, tenai su kažkokiais užrašais, apipavydalinimais, bet dominuoja žydra ir geltonas spalvos. O tai jūs manot, Lietuvoje dabar yra laisvė? Mes Ne. turim laisvą žodį, ne? Ne. O kas čia dabar vyksta? Čia vyksta labai smarkiai apribotas. Žiūrėkit. Matot? Sunaikinta istorinis paveldas. Sunaikintas paminklas žuvusiems. Jo, bet mes jums leidžiam čia ateiti. Jūs leidžia? Tu toksai geras ir tu man leidi? Jo, leidžiam. Čia aš tau leidžiu čia stovėti ir su manim Ai, čia jūsų kalbėti. žemės. Taip, aš Lietuvos pilietis esu. Wow. Tu man leidi. Žiūrėk, koks tu geras esi. Nu, aš tau leidžiu. Iš kur tu toksai geras atsiradai? Čia aš tau leidžiu. Aš Mokytis tikras lietuvis. mokykloje, kurią statė mano tėvai. Čia aš tau leidžiu. Jūsų tėvai buvo statybininkai? Taip, mano tėvas buvo statybininkas. Statybininkas inžinierius. Taip, gavęs išsilavinimą Tarybų sąjungoje. Gimęs Tarybų sąjungoje, užaugęs Tarybų sąjungoje ir statė šiandien. Tai, kuo tu dabar naudojasi. Gerai naudotis, ar ne, kaip pas nieko neprisidėjai? Nu, gerai. Paklaus savo tėvų, kur jie išsilavinimą gavo. Aš žinau, kur jie gavo. Kur jie gavo išsilavinimą. Aš nieko nesakysiu. Kas geriau Lietuvos tautai, socializmas ar kapitalizmas? Kapitalizmas. O mes gyvenom geriau su kapitalizmu ar socializmu? Ne, bet tai kaip tau atrodo, pavyzdžiui, statistikoje, o tu pasižiūrėk Paliesną. Dabar Kada fantastika. gimstamumas Jo. buvo didesnis? Iki 91 metų ar po 91 metų? O tu Paliesnamo pasižiūrėk. Vaikų darželiai buvo pilni, mokyklose buvo. Dieve Dviem mano. pamainom Kai paleido vaikų. sienas, tada galėjom visi išvykti. Ne, bet Ir pabėgo nuo ko? Nuo laisvės, nuo gerovės, nuo kapitalizmo pabėgo. Gi nuo kapitalizmo pabėgo žmonės. Sovietmečiu nes pabėgti negalėjo. Sovietmečiu niekur bėgti nereikėjo. Tarybiniais metais žmonės tai turėjo darbą, turėjo užtikrintą gyvenimą. Jam nereikėjo arti per 2-3 darbus, kad išmokėti paskolą. Tarybiniais metais žmogus atidirbęs savo 8 valandas galėjo ramiai užsiimti laisvalaikiu. Patikėk manim, mane siųsdavo į gastronomą parnešti pagal sąrašiuką produktų. Niekada man nereikėdavo eilėse stovėti. Ir eilės buvo specialiai Tarybų sąjungos griuvimo laikotarpiui padarytos, kad užmušti, sunaikinti šitą sistemą, kai jau buvo nuspręsta, kad Tarybų sąjungos nebeliks ir vidiniai išdavikai ant to visko pasirašė. Ir tu galvoji, kam perėjo visas tas Lietuvos turtas? Lietuvos žmonėms? Lietuvos žmonėms? Kiek tu miško turi, Lietuvos žmogau? Lietuvos žmogau, tu už automobilį turi loko mokestį susimokėti registruodamas. Sovietmečiu nieks automobilį. Net mano tėvas turėjo, mano senelis turėjo. Lietuva buvo labiausiai mašiną turėjo. O tau reikia daugiau? Nu tai palygiai, bet Lietuva buvo labiausiai automobilizuota respublika Tarybų sąjungoje. Nu, Sovietų sąjungoje kiek gyveno daugiausiai žmonių? 3 milijonai 700. O dabar 2 milijonai 700. Dabar duok Dieve, kad 1,5 būtų milijono žmogau. Atsigauk truputėlį. Tai be abejo, dabar mašinų, ir tau laimė ta mašina yra. Geriau mašina ar būtas? Tai dar paprasčiau. O ta prasme, būtent, kad ta prasme anksčiau sakydavo, o mašina yra kieta. O būtas tai yra elementaru. Ai, tai dabar jūs noriu pasakyti, kad sovietmečiu... Aš noriu pasakyti, kad tu, jeigu norėsi gyventi savarankiškai, kaip tu nusipirksi būtą? Paims paskolą iki gyvos galvos. Būtent, tu sėdėsi banko šiknoj. Ir neduok Dieve, tu susirgsi. Ir viršininkų... Jeigu minimumą neuždirbsi. Net viršininkų tu taip iššykti. O kodėl žmonės turi uždirbti minimumą? Kodėl 800 000 Lietuvos žmonių uždirba minimumą? Nu, jie patys taip pasirinko. Jie patys pasirinko. Žmonės patys pasirinko savo mokėti minimumą, o kad šita maksima būtų milijonieriai ir taškytųsi pinigais. Žmonės... Kur mano milijonas? Kur tavo milijonas? Matysi kaip špyga savo milijoną. Tai jam nereikės, jisai čia gyvens. Pagyvens, pamatys, kad čia užsidirbti negali. Pabandys pasiplakti, važiuos tada geresnio pono. Ne, tiesiog mes, ta prasme, tau pagalvok, ta prasme, kad tas viršininkas bus blogesnis tau už Staliną. Patikėk manim. Stalinas buvo ir jis geras buvo. Diktatorius, didesnis diktatorius bus. Tu bijosi kiauktelt prieš viršininką. Jisai tave išspirs. Nu, elementariai. Jeigu tu nedirbai samdomo darbo, tai tu daug ko dar nežinai šiame gyvenime. Žmogau, nemoki rusų kalbos. Negali suprasti Lietuvos netgi istorijos pilnavertiškai. Anglų reikia mokėti.
Jo, vat anglai rašė lietuvių metraščiai anglų kalba parašyti. Nu taip, anglų kalba. Tai jūs norite pasakyti, kad kiekvienas lietuvis privalo mokėti rusų kalbą? Jeigu jisai skaito save Lietuvos patriotu. Jeigu jisai neskaito savęs Lietuvos patriotu, jam zin. O mes Rusijai? O mūsų metraščiai kokia kalba parašyti? Rusėnų. Pasiimk rusų kalbą ir palygink su ta savo rusienų įsigalvota kalba. Tai gerai, ukrainiečių irgi palygink. Tai taip, aš ukrainiečių kalbą suprantu be vertimo, mokėdamas rusų kalbą. Man ukrainiečių kalba tai ne kalba, tai yra dialektas, tarmė. Tu žemaičių kalbos nesuprasi, kai žemaitis tikras su tavim kalbės. Nu nesuprasi. Yra 4 žemaičių tarmės skirtingos. Nu ir tu jų nesuprasi, tu su jais nesusišnekėsi. Būdamas Vilnietis, kalbėdamas šitą literatūrinę lietuvių kalbą, tu su žemaičiu nesusišnekėsi. O aš su украиniečiu susišnekėsiu русишкой. Его культура какая, смотрите, даже видите, стоит с человеком, общается, руки в карманах, весь Но нормально, он вот защищается немножечко, да. Да. Но... Мы его друзья поймали наконец-то, вот он красавчик. Есть? Dar turi kažkokių pretenzijų? Aš tamsiai neturiu. Man tik tai gaila, kad žmogus laikintis save Lietuvos patriotu visiškai nesigaudo Lietuvos istorijai. Nu, ne, nu tai taip, tu esi va toks kaip baltas lapas, ant tavęs, ką nori tą rašyti. Nu visiškai. Žinai, kas Sniečkus buvo. Kas toks? Slavas gal. Tu net nežinai, ką reiškia baltas lapas. Tabula rasa. Žinai tokia? Ne, nežinai ir šito. Nu. O žinai, kas terminą baltai sugalvojo? 1857 metais Königsbergo profesorius, jezuitas, istorikas, leidęs savo knygoje pirmą kartą panaudojo terminą baltai. Ir nuo to laiko, staiga, oi, mes baltai. Mūsų protėviai niekada savo baltais nevadino. Ne? Kaip mūsų protėviai save vadino? Литовские патриоты не знают, как наши праотцы себя называли. Он думает, что они себя называли балтами. Термин «балты» появился в середине 19 века. Visam pasauly tai. Ir jis sako, kad ten fašizmas, nors jums leidžia tai daryti. Jums. Rusai sako. Tai fašizmas turi omeny tokie kaip tu, kurie palaiko fašizmą vienetai. Kaip aš palaikau fašizmą? Taip, tu bendrauji su žmonėm tiesioginiam eterį, kuris atidaro savo langelį ir parodo Hitlerio portretą, svastiką ir sako, aš fašistas, tavo draugai eterį, turiu įrašus, jūs kartu sėdite eteris ir bendraujat. Tai tu nepalaikai fašizmo? Hansas, turiu duomenys, nuotraukas. Radau jį. Jisai atidarė langą, aš nespėjau įrašyti ir jis sakė, aš turiu įrašą, aš džiaugiuosi, kad aš fašistas, kad mano tėveliai žudė tavo. Nu, нормально, да. Ir tu man sakai, kad tu nefašistas. Tu atėjai čia provokuoti. Aš laukiu, kol tu man kojas laužysi, tuoj va žmogus atleisins, kaip tu man žadėjai. Va laukiu. Žiūrėsim ten, kur policijos nebus, galėsi laužyti. O taip stovėsiu, tiesiog čiaudėsiu ir tau širdis sustos. Laukiam, kada išneši tas šiukšlės visas. Išneši. Šiukšlės, ar ne? Ten jau konteineris stovi jau. Tai va tavo konteineris pusė. Tavo konteineris, nu tai tau jisai ir skirtas. Ne, žmonės atnešė, žmonės surinks. Там parašyta, ar ne, kas tu užrašei? Нет, он, знаете, как чистый лист. Он не знает, что старинные литовские летописи Литвы все на старинном славянском языке написаны. Он этого старинный церковный язык. Он этого не знает, он не понимает. Он думает, это русинский якобы какой-то язык. Ты запомни одну вещь. Ты хоть один цветок кинешь в мусор, ни я, ни эти люди тебе ничего не сделают. Но ты, как демон, будешь отвечать там. А там ты будешь отвечать очень строго, потому что нас наказывать может Бог. Не ты мне будешь ноги ломать, понимаешь? Тебе не низко цветы собирать. И скоро ты будешь сам жить в этой мусорке, которая там стоит. Знаешь, в чем проблема таких, как ты? Проблема, знаешь, в чем? То, что они хотят, стоят гондоны, раздают, а своим женам не дают. Потому что вам с Россией или с Путиным воевать страшно, больно, блядь. Куда? Что ты понимаешь? Русину колба. Русинский язык это, русинский язык.
Ты же за русинский Вам язык. воевать, блядь, с Смотрите. Путиным страшно. Слушай, он Страшно, говорит, что не больно. понимает, слышишь? А как ты в эфире со мной на русском И накладно. А разговариваешь? вот с цветами воевать за спиной полиции, это вы В можете. ТикТоке как ты на русском со мной говоришь? Я имею запись. Ты ж не понимаешь по-русски. А говорить? Говоришь? Ну ты смелый, малый. Смотрите, Сам какой честно красавец. А? Так ты тут супранти русишка, не? Конечно, понимаю. О, боже мой, Он не так говорит на так зачем ты Он не говорит на прикалываешься? русском. И говоришь на русском. Божечки мой. Друзья мои, мы видим литовского патриота, который считает себя борцуном за литовскую свободу, не знает литовской истории. Но слава Богу, что хотя бы русский язык знает. Sausio 13 minėjimas. Vasario 16 kovo Savo 11. reikalais buvo užsiėmęs. Kokios bėdos? Jūsų nėra tada. Tai kai man buvo įdomu, aš buvau, filmavau, rodžiau. Tau ką maža kažko? Maža, nematei? Reikėjo pasižiūrėti sausio 13. Beprasmiškai. Tai ko čia atėjai, jeigu beprasmiškai? Čia net ne šventė, čia Вот tiesiog. он говорит, что это бессмысленный праздник. То если это бессмысленно, то что ты здесь Švenčiat, делаешь? kad jūsų kariai mirė. Еще раз. Конечно, здесь кладбище. Здесь кладбище. Здесь люди захоронены. Tugi į kapus ateini ko? Paminėti žmonių, jų aukos. Jeigu čia buvo okupacija, pavyzdžiui, tai grąžinam viską, kai buvo prieš okupaciją, jo? Taip. Vilnių atiduodam Lenkams, Klaipėdą atiduodam Vokiečiams, jo? Tai Kaip be iki abejo. okupacijos. Klaipėdai turėtų būti referendumas. Nugriausim viskas, kas buvo. Ar jie Lietuvoje, ar jie nori būti su Lietuva ar su Vokietija? Nu. O tai kodėl dabar karaliaučius Rusijos, o ne vokiečiai? Todėl, kad gavo vokiečiai pizdi. Todėl, kad fašistai gavo per galvą. Ne, nu tu neatsakėjai mano klausimą, užduodė jau kitą. Tu sutinki gražinti Vilnių? Nu, ne, Lenkai neteisėtai pasiėmė Vilnių. Kodėl neteisėtai? Lietuva pripažino? Šitie žmonės, kurie čia... Kariavo tiesiog. Pripažino žmonės, Lietuva. kurie čia palaidoti, jie gražino Vilnių Lietuvai, jeigu turi. Bet tau kaip Lietuvos patriotai yra nusispjauti, ar ne? Čia jie nieko verti. Tai, kad Vilniuje... Я тебе хочу сказать, возьми украинский флаг, приди сюда, здесь украинцы тоже лежат. В этой земле. Украинцы, белорусы. Поляки здесь лежат в этой земле. Возьми флаг украинский и приди себя, тебе здесь никто не тронут. Ну твои боссы сожрут тебя потом после этого. Lietuva visada buvo daugiatautė valstybė. Nu, Čia kada? visada buvo rusai. Nu, kada? Nu, tada... Olgirdas turėjo dvi žmonas rusės. Tai jisai nežino net, kad Vytauto žmona Rusė. Nu. Ar tikrai Rusas? Tokio žodžio neegzistavo. Taip, statutė įrašyta lietuvių, rusų, žemaičių ir kitų didžioji kunigaikštystė. Atsiversk statuto pirmą puslapį. Jisai nežino turbūt, kas yra statutas žmogus. Nu. Ладно, не создавайте ему рекламу, пусть Ну, когда появится. Ребята, честно, зачем эта реклама? О, сердечко такое. Да, друзья мои, да, вот такая ситуация. Мы видим типичного литовского патриота, которого готовят как пушечное мясо на войну против России. Вот он будет... Наверное, в школе обед бесплатно. Так. Не, їх був пошадів, як кашки, до того родної армії досить. Можно я ему, смотрите, можно один вопрос? Смотрите, gerai, kalbėsiu lietuviškai. Tiek to, dėl tavęs. Amerika, klausyk, Amerika nieko nėra užpuolus. Atsakyk klausimą. Ne mūsų reikalas. A Ukraina jūsų? Jo. O kodėl? O kodėl? Ukraina, o kodėl? Mūsų, kas to broliai? Rusai broliai tavo? Su kokia vieta, per kokią vietą tu su ukrainiečiais brolis? Ką ukrainiečiai tavo motina darė, ar ką? Kad tavo brolis patapo ukrainiečiai? Klausyk, Amerika yra ką nors užpuolus ar ne? Taigi tik tokie drąsus, čia atsakyk. Nu, pasakyk, ką užpuolus. Tai tugi man vakar tik tokie atsakei, ką Amerika užpuolus. Nu ką aš kalbu, nu... Tu kiekvieną vakarą ateini 10 akauntų vakar pasidaryti. Ой, веселый человек. Он говорит, когда Америка чего-то нападает на кого-то, это дело Америки. А когда
Вот, а Украина это дело наше. Net atsakymas buvo, sakau, kodėl, kas užpuolė Ukrainą 14 metais, tu pasakėjai rusai, kodėl tada jų nepasmerkėt, tu man pasakėjai, čia Obama bailys. Aš tau sakiau, aš tau pirmą Tik kartą tokie, aš tau dar sakau, tiek turiu video, tu gali vartytis, ne, aš tai pagal balsą atpažinau. Ant tavo veidelio, oi. Drąsuolis, ну. Плюс до Америкос некуда не гонит. Ну, я думаю, друзья мои, тема с этим парнем уже так вычерпана до конца. Jūs drąsus, kai esat visi vieni. А kai jūs Einam dviese, einam, vat dviese pakalbėsim. Tai ką jūs? Nu, einam, pakalbėsim, vat paeisim toliau nuo šitą gyvą transliaciją, nu. Papasakosi, kas čia tau su rusais negerai. Nu, pasako, kas tau su rusais negerai, kom tau rusai gyvent trukdo? Kurie rusai būtent? Nu, nežinau kurie, tu sakai, vat, rusų kalba nekalbėsi. O kom jie tau trukdo čianai? Jie iš tavęs duoną atima, jie tau kvėpuot neleidžia. Ką jie tau okupavo? Aš rusas, ką aš okupavau? Ką jisai okupavo? Ką tenai ta moteris okupavo? Aš 42 metus čia gyvenu, moku mokesčius, ką aš okupavau? Nu, tai... Ką? Tavo klausimas. Seneliai turbūt, ką žinau. A tai tu sakai, čia esantis rusai yra okupantai. Ką mes okupavom? Tie seneliai, seneliai, va, kapai lietuvių. Čia lietuvių, o ką tu su lietuviams pasakysi, kurių čia kapai yra? Paskaityk pavardės. Perskaityk pavardės. Mano pavardė Ragelskis. O tu lietuviška čia pavardė. Ragas, ne lietuviškas šaknis. Tu net lietuvių kalbos nežinai. Tai pridėjo lenkai priesagą. Ir ką? Sulenkėjai, reiškia. Bandė sulenkinti? Ну, užrašinėjo, o tavo kokia павардė? Ну, посаки, žiūrėkite, био посаки сavo. Вот я сказал свою фамилию, Рагельский. Он сразу возникает, что это не литовская фамилия. А у меня корень Рагас, Рок. Рагельский. Ну, и что? Ты не знаешь, что такое суффикс? Если для Micku padarysi uždėsi lenkišką priesagą, kas bus? Mickevičius. Nu ir. Tai kas Mickevičius? Lenkas ar lietuvis? Sulenkėjas. Sulenkėjas? Ne, jo pavardė yra su lenkiška priesaga. Ir viskas. Klausyk, tu supranti, kad jisai net sufiks, net gramatikos nežino. Metais, jeigu ne Tarybų sąjunga, ta prasme Lietuva būtų Lenkija prarijus. Tai jinai... Būtų nafik, būtų pizdės apšėlė. Kaip būtų praėjus? Taip, ta prasme, kad Lenkija visą laiką reikia, ta prasme, ves mūsų Kauno, ta prasme. 39 metais. Tikslas buvo visą Lietuvą žinot, bet nepavyko, iki Vilniaus atinojo. Ta prasme, va būtent, bet buvo tikslas, 39 metais pasakė, ta prasme, arba jūs pasirašote sutikimą, kad duodate mums į Vilnius, kad pripažįstate. Taip. Arba mes einame imti Kauno. Smetono, ta prasme, visą Kauno tvirtovę pavertė kalėjimais, o neįtvirtino. Ten vien kalėjimai buvo. Fortai. Ne, aš ta prasme nesuprantu, kada Lenkai pastoviai grasino užpult Lietuvą, aфиgeną tvirtovę Kauno paverčia kalėjimais. Vietoj to, kad padaryti įtvirtinimus. Kaip jūs kalėjimą pavertė Kauną? Žinai, kur mirties bausmės buvo Lietuvoje vykdomos, nepriklausomoje? Ten yra, ta prasme, forto žiedas aplinkui. Taip. Ta prasme, Sarinė. Tai yra pirmos klasės tvirtovė, viena iš tvirčiausių. Ir ta prasme, žinodamas, kad Lenkija pastoviai grasino, niekas nesiruošė kariauti realiai. Čia buvo kapituliacija, automatiškai. Jie neįtvirtino to, jie sunaikino visus fortus aplinkui. Nu, jos perdarė, padarė kalėjimą, dujų kamerą, mirties bausmės buvo vykdomos forte, vietoj tvirtovės padarė dujų kamerą. Nu ir, o šalia Lenkai, kurie sako, mes jums pizdai duosim. Kaip jie ruošėsi gintis nuo Lenkų, kaip tu įsivaizduoji. Nu, lygiai taip pat. Pasidomėjai, kad ta prasme nebūdavo nei vienos savaitės, ta prasme, kad Lenkų pasieniečiai neapšaudytų lietuvių postų. Dabar apie tai tylimės Lenkai sąjungininkai. Pastoviai, ten pilna prišaudytų lietuvių pasieniečių. Aš ir nesuvaudu už Lenkus. Tai va būtent, bet istorinė situacija tokia buvo, kad pas Lenkus papult buvo žymiai blogesnė. Kiek Vilniaus krašte buvo lietuviškų mokyklų? Pripažįsti, kad būtų pizėnų, o tai būtent Vilniaus krašte. Kiek Vilniaus krašte buvo lietuviškų mokyklų? Bet, pavyzdžiui, aš kiek esu bendravęs su rusais, ta prasme, aš tarnavęs tarybinėje armijoje, niekados iš rusų pusės nebuvo paniekos lietuviams. O iš Lenkų pastoviai chalopai. Ir tai užpisa. Tai turbūt? Taip. Tai va, gerai. Ir jie labiau nutautino Lietuvą negu bet kokia carinė Rusija. 63 metų sukilimas, pats principas, dėl ko jis įvyko, žinai?
Kas? Čia jiems terčimas tas sukilimas. Nu, dėl. Nu, kaip atrodo. Dėl to, kad ta prasme caras pirmas, Muravjovas, panaikino baudžiavą Lietuvoje. Lietuvių baudžiauninkus paleido. Ir Lenkų ponai liko be baudžiauninkų. Bėda. Jie apsimeta, kad tai buvo tautinis, bet tai iš tikrųjų buvo ekonominis. Jie Taip. prarado turtą, prarado lietuvių baudžiauninkus. Ir didvyris Kalinauskas, vat Kalinovskio pulka, žinai, ar ne? Jisai buvo aršus Lenkas. Jisai skerdė ir baltarusius, ir lietuvius skerdė. Nu tai va, pripažinot, Lenkai Nu. ir Rusai mūsų priešai tada. Lenkai nedraugai tikrai. Jau. Lenkai draugai mūsų? Nedraugai. Nu tai Tai va, jau čia- Rusai taip pat nedraugai. O tai esmė tame, kad aš gyvenau tarybiniais laikais. Nu. Ta prasme, švietimas lietuviškai buvo tobulas. Visur. Ar žinai, kur pirmąją lietuvišką mokyklą Vilniuje atidarė valstybinę? Nueik prie Užupio gimnaziją. Tenai 43 metais, va tik išlaisvino Vilnių. Dar griuvėse pusė Vilniaus buvo. Atidarė lietuvišką mokyklą pradinę. Paskui padarė vidurinę, pilnavertę mokyklą. Lenkų laikais, ar ne, 20 metų visam Vilniaus krašte buvo viena lietuviška mokykla privati. Ir viskas. Nu tai va, tai čia tau gerai? Tai dabar, tai va dabar palygink, ką padarė tarybų valdžia, kuri pradėjo daryti lietuviškas mokyklas. Dar karo metu, dar karas nesibaigė. Pradėjo iš karto lietuviams vaikams mokyklas atidarinėti. Caro laikais ką Rusai darė? Ir ką caro laikais darė? Caro laikais viskas buvo labai paprasta. O viešpatė tu mano. O viešpatė tu mano. Lietuvių kalbą uždraudė po sukilimo, uždraudė lotyniškus rašmenis. Uždraudė spausdinti. O žinai kodėl? O todėl, kad Lenkų spaustuvėse buvo spausdinama anticarinė agitacija. Nei Latvijoje, nei Estijoje, nei Suomijoje nedraudė spaudos latinica. Tik tai šitam krašte, kadangi per Lenkų spaustuvės ėjo anticarinė agitacija. Todėl uždraudė naudoti šitomis spaustuvėmis. Spausdinkite jūs tas knygas lietuviškai, bet rusiškose spaustuvėse. Ir viskas. O pačioje Rusijoje, gilumoje. O pačioje Rusijoje, gilumoje. Nestebina toksai faktas, ta prasme, kad, pavyzdžiui, Latvijai, ta prasme, inteligentai, aristokratai, didžiavosi, kad jie Latvijai. O Lietuvoje gėdimas. Taip, taip. Tau dar vienas toks pasakymas. Mes čia atėjom ne rusų pagerti, ne Rusijos pagerti, o protėvių. Jausk skirtumą. Nu, tai Rusai. Man ant tos Rusijos ir ant Ukrainos ant visų. Nu, tu praeik per šitos antkapius pavardės, perskaityk. Suskaičiuok, kiek čia lietuviškų pavardžių yra. Kiek čia ne rusiškų pavardžių. Tu sakai, rusai. Rusai. Yra ir prorusiškų žmonių. Ne, esmė tame, kad ukrainiečių čia nemažiau. Nu taip, nu taip. Jeigu tu nežinai, nesugebi šitą atsiversti Lietuvos statuto puslapio, jeigu tau atversti, ar ne, tu pats nesugebėsi. Juk tu toks neįgaliukas esi. Kiek tau metų? Kiek tau metų? Jaunuolė. Tu net metų nežinai. Nu, va, toks neįgaliukas. Užaugo jaunuolis ir nesugeba atsiversti, susirasti Wikipedijoje Lietuvos statuto pirmojo. Viskas gerai su jie. O jūsų tai nėra tarp lietuvių? Ko? Ko? Bijot lietuvių? Ko aš bijau? Aš gyvenu tarp lietuvių, žmogau, čia Lietuva. Atsičiūkink tu. Atsičiūkink tu. Nebijo jis atėjo. Man tai iš karto jį skundžia ir ta prasme kaip provokatorių išveža. Tai Jonas, toks ir esi. Aš esu, ar ne? Aš esu. Ir tu, jo, ir jisai sako apie žodžio laisvę. Ir sako žodžio laisvę Lietuvoje. Taigi bendraujam žmonės. To, kas čia dabar vyksta? Na žodžio laisvė? Draudžiu jums. Taigi tau pasakė, mane išveža. Aš norėčiau, kad deportuotų iš čia. Kodėl? Kur mane turėtų deportuoti? Į Pabradę? Kur aš gimiau? Į Pabradę? Į Rusiją. Kodėl į Rusiją mane turėtų deportuoti? Kodėl mane, Lietuvos pilietį, gimusi Lietuvoje, lietuvių vaiką, turėtų deportuoti į Rusiją? Ko čia įžeidinėjai? Aš неизвиняюсь. Вот, смотри, перешел на личное оскорбление уже. Все, человек больше не имеет. Вот, говорит, что меня нужно депортировать в Россию почему-то. Почему-то человека, гражданина Литвы, родившегося в Литве, которого родители, бабушки, дедушки, ну, кроме бабушки из Белоруссии, все родились в Литве.
жили в Литве. Ну, некоторые жили в части, оккупированной немцами в Литве. Вот. Почему меня должны депортировать, а не этого вот фашиста на какой-нибудь фронт? Вот только литовишки на фронте, а? О, кто не понимает литовском? Мои все понимают. Такой что русскоязычники? Потому что здесь трансляция на русскоязычный канал, русскопонимающий канал. А Литовец рубит правду. Нет, здесь есть много людей, которые смотрят из Литвы, которые понимают и на литовском языке. Поэтому я вот так вот позволял иногда не переводить. Никуда раскиси. Нет, так это твоя очередь говорить, куда кого депортировать. Kas geriau, kada valstybė valdo strateginės įmonės ar privatininkai? Kaip tavo nuomonė? Nu, pavyzdžiui, privačiai geriau skaitai, nu. Jie ta prasme užsikelia kainas kiek nori, ta prasme nežiūri, kaip žmonėms gerai ar ne. Vat kad dauguma žmonių, vat, pavyzdžiui, vat, privatininkas sako, man užsikelsiu kainas, ta prasme, okei? Tada kitas biznis. Нихуя не поматись, если монополист. Это просьма дохуя лету, это просьма тури. Друзья, я в ауте. O kodėl Lietuvoje problemų turi tik tai rusai? Tai jau kalba. Visi čia susirinkę už ką po savo Vaitkus? O kas tas Vaitkus? Nesirinko tokie dalykai. Ne, nu bet šiaip palikim. Ne, okei, tai tu prasme, pašnekėkime, kas geriau, kad valstybė valdo strateginės įmonės ar kad privatininkai. Tipo, bet tu nemanai, kad valstybė, ta prasme, taip nusprendžia, kad daugumai geriau, o ne vienam turčiui. O vienas turčius susidarys tik, kad jam geriau. O sovietai darė, kad mums būtų geriau? Ne, ta prasme, darė tai, kad daugumai žmonių būtų mažiau streso išgyventi, suprantate? Nu, kad galėtų gyventi ir nebijoti, ten, sakysime, mėnesio galo, kad užteks mokesčiams. Aš suprantu, kad tau dar sunku samprotauti, nes tu dar pats nedirbi, žinai. Nežinau, tu žinau, patikėk manim, kad tu pabendrausi, kaip tu pradėsi dirbti su šeimininkais. Blogiau negu tokie rusai. O kaip mano kieno priimti? Все, друзья мои, я в ауте, все, я оставляю этого товарища, так как его еще, не знаю, там, есть ли какие там просветки разума, но удостовериться